naš spoznajni svijet uopće, koji je u velikom dijelu temelj našeg povratnog umnog, individualnog, društvenog i dakako egzistencijalnog reakcijskog ponašanja počiva na onome što vidimo i što čujemo. Pa je tako i u žargonu umjetnosti i umjetničkog pojam ljepote i čistoće iskaza definiran jasnim i jakim osjećajem ugode, užitka, te umne, duhovne, fizičke i ine relaksacije. Odličan primjer potkrepe gore narečenog je i pjesma Evolucija, koju vam današnjim videom predstavljamo. No na samom početku vizualnog prikaza evolucije želim naglasiti da su fotografije što se kroz video redaju pred vašim očima u stvari prikaz više dimenzionalnosti Aleksandrinog umjetničkog iskaza. I ukoliko u svojoj privatnoj zbirci želite imati neki od ovdje prikazanih originalnih slika ili crteža Aleksandrinih, vašu želju možda i san možete ostvariti direktnom porukom kod Aleksandra. Evolucija. Kada se to desilo? Kada smo odrasli? Kada su nam udovi sa senkama srasli, u plesu sa sobom vidici splasli? Kada su nam svetovi u očima zaspali? Otišli smo, a da nismo zastali. Mislili smo da smo veliki, preskočili brda, prekoračili mora. Dosta mi je izgovora. Balon je odošao u visine, a mi, znalci pravi, odmeravamo veličine, obraz uz obraz, sve ljudina do ljudine, svak za sebe jedan je jedini i ne može da vidi, a sve mu se čini. Kako se to desilo? Kako smo se smanjili? Zašto smo sa pričama i pesmama utanjili? Kada se to desilo? Kada smo odrasli? Kada su nam ciljevi postali nejasni? Kad se noću u tišini ruke sklope i jece i duše sa mislima poklope, kad sve u meni orkestar je želja i kad doba i zvezde i mesec se menja, tada čujem u mom oku nebo ćuti i svet spava. Sada kada smo odrasli, mislili smo da je nebo mera prava, nismo se još uvek spasli.